tau tau langa pati ngai vi ele tua le nei tai au. Ta tonu o leva o na e fia tapuai le nei tai au. Amene. Ia e manaia balau atu ma le whaaloalo. Tātou tutula i mai tātou amata whaamolmole. Whai ona tua i lunga le whaamolmole lava le salamo se lau ma le valu. Whai pui tolu ma le wha whaamolmole. Ios whaamalosi le nā le nei tai au amata i le tātou tapuinga. Praise God. Ia mua ona. Whai lo leo whatau waa. Whawheiloa esi o tātou e kālesia, le nei tai au, mai lava i o na maunga tetele se pā ia o na mauna iti le atua, le nei tai au, amene. Le ngata fo i lea whatalofa atu, leo whapena o na matamata mai lungo le laina le nei tai au, praise God. Ia. A mai sautau langa pati, whawheiloa e le sunga whawhengainga, polo aloa lii, ya mal masiofo ya laina lo ali ia le tua ya o le tai le nei mai tabita o le aso le nei na faia le tua tātou te oli mafia fiai amene praise God faftai fo ile tua ono le nei aso whapitoa ua whapitoa tātou te o mai tātou te sapua i atu i ate ia. Whai lea o maaso e maa lo ai le tua. Amene. Ai whai mai le salamo le se lau ma le valu whai upu e tolu. Lon sei pāia ma le whā. Lea li i e o te vivi i atu i ate oi lumo le nuu. O te whai pesenga foi i ate oi lumo tangata. A wā ua sili lo ua lofa i le maua lunga o le langi. O lo wha maoni foi, ua o iao. Amene. Praise God. What a mighty God. Hallelujah. Whai mai tā vita. A wā ua sili lo ua lofa e maua lunga atu i le langi. A o lo wha maoni, ua o lea iao. Amene. E le wha matusalia. Le alofa fa maoni o le atua ia te tātou le tai au nei. Le ua tātou o mai sangisangi fia avi ia le tua. Praise God. Nei tai au. Tā pena lo loto, tā pena lo tangata. Whaangalo lo tuanai. Whaangalo le lava yaso. Ai tātou te o mai tātou te puno nou. Whai mai tā vita tātou te vivi i atu. Whai pe senga atu ia te ia le tai au nei. Tātou o tātou te walaulia whapitoa le anganga o le tua. Se ia fio mai. Hallelujah.
le tua lo mātou tamae o le langi. Sili sili lava lo suafa. Mātou o atu i au luma le tai ao le nei. Mātou te mara au lia whapitoa lo wanganga pa ia tama. A whia mai sai wha pa ia le mea nei. A whia mai sai wha pa ia i mātou uma le nei tai ao. Wha uu i mātou uma le nei tai ao. Wha uu le tai tainga. O lau tauninga le nei tai ao tama. Papenao na fetalai le upu yo mātou loto. Whau foi leo le ala mai ei lo fina ngalo le tai au le nei. Ia pa u le fatu. Ise ele le leita tamai le tai au le nei. Pai ma whamanu yanga i tono mātou ainga. E ngata leo tono mātou e kalesia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Manayalo por apostolo Paulo. Roma lima foi muamua. Maiole nei watawa mio tonuina I tatou le patua tua. O lea ua tatou le lei ai male tua. Ona o Yesu Keriso. Talan metele toi patipati ai. Ia ei loa o oe watawa mio tonuina le tai au le nei. Amen. E ke ka puai vai la. E ke ka puai oe le tangata mio tonu. Amen. Kai ave isa patipati ia te ia. Give it a big hand to the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Sauni ave lau fafitai le tua. Mai watala mai le langi le mamanu o le ni. Amen. Ave lau fafitai a te ian le tai. Au suele au. Toma natu oilo nanga le lei. Ile nama yaso watua na yaso. Amen.
lo leo mai fa tai a te. I went to do. Hallelujah. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. I went to do. Oh yes, Lord. Ato fa tai a toi ono lo wanga le. Tai me sili te fire mo mato. Yo mato loto ya te oi wa tela mai le langi le lielo ma. Me mato mo fie te fire mo mato. E oli o mato loto no va venga. Oli o mato loto no wa ta wa mi to nuina i mato. La le mato te tua i le taiole nei. Mato fafta ya tu ya toi. Toful tangata ia. Malana fafta ya tu ya toi. Mato pati ai lo wanga le lei malolofa. Leli e fa taila fa malo longa yo mato tino. Ai mato tamama tina leli. Yo ainga leli e mato lolo fa maoni. Nei tayo mato fa beatu ya vi oi. Thank you Jesus. Le ai se hallelujah. Le ai se Yesu ya oi amen. Fasanga yai. Bai eselo au le leile nei taiao. Bai ang le ai Yesu tatele au lia mai le nei taiao. Amen. Hallelujah. Salama tol sful malfalo no foi o tolu. Amai. Ia o tau fane ne atu ya yoba fatasi mau. Anga kotavita. Mai ia tatou bibi fatasi ilona swafa amen usala mai tavita mai ia o tou fanene atu ile swafa o yovo fatasi ma ia o tou bibi fatasi ilona swafa longa winga like ku mai le taiol nei tatou te bibi fatasi le swafa le amen. Olau paki, olau siva. Whatever you do, praise the Lord. Amen. So me vai, ke kongu lo loto, o oil tangata watawa mi otonuina ete siva. Amen. Eke paki, eke oso, everything. Amen. Ready? Ready? Go. Yeah.
Hey, I said to somebody.
loto le bese. Amen. Le ai sei se tu samale atua. He's our God. Amen. Le ai sei se tu samale atua. O le tupu male li oli. I oelo mato tua. Tali tonu I mato uma I la loifo le malu le nei. No one else like you. No. Lei sais o le tupu o tupu. O le tua o tua. La leo mato ala langa I le nei taiao. Mato bi atoi. Mato pepese mososo. Hallelujah. Praise you, Lord. Mato malosi atoi. Papei foi a via lo suafa. Ele ai se tu samoi. Yesu e sili sili oi. Yesu sili oi. Esi sio matoli maya oi. Papa
worship you. We worship you. We worship you. Oh, hallelujah. Worship him. Worship him. Yoeleli. Mato wifo yante oil nature. We worship you. We worship you. Tapwa yoile tu nature. What to follow the love and say, see me, Lotto. Oh, what to follow a long way to not tell you out of far. Tap why you're there too. Oh, we worship. Worship you.
Hallelujah. Tātou whiwhile mu. Lo whiawhioa I le mamalu o le atua I le mea nei. Lo ia se upa perfitanga mo le nuu o le atua le tae au nei. A whai wa watu ia te oe. Mai lo au e te whewhe. Whawawau oe. Mai lava I le amatanga I le ai fōsou ngā taanga. E sili lava oe. A wā o lau pule ua o ao lea ia I mātou. O lo whapea na whetalai mai o le ni. O le na whaia le ala I le sami. Ma le manga ala I le sami sou tele. Aua tau te manatua mea na mua. Aua whai le ma fau I mea na mua. Fauta. O te whaia se mea whatoa I roa. E tupua e nei lava. O le nula nei na whaia mo au. La tau te tau atu lo viinga. Aua e le wala au mai a te au. O e a ko poe. Aua e musu I a te au. O e Israelu. O e a foi e pei o au. Na o wala au atu. Ma whaari atu. Ma sauni mai mo au. Talu ono tō whiale nu mai le wawau. Ia la tau whaari atu. Ia I la tau meo le atu tupu. Ma mea o mai. Aua le whewhewe o tau. Aua foi le matatau. O au mori maulava o tau. Ua whetalai mai ai le nganga o le li. Hallelujah. 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 Toi tasi le si upfa perfitanga le amai. Hallelujah. Ave leo sau pati a teia. Na mele e ai o fofonga I le langi. Pati atu o wa ao ia teia. Oh yes Lord. Mato whaftai atu ia te oel nei tai au. Yo iao mato loto a mato o mai a te oe. Mo mato loto a te oe te tali mai le mato wala watu. Nei tai au mato whalongolongo. Wa e feta lai mo lo nu. Mato te talia ma le whano alo. Au perfitanga il nei tai au. E moni ma wha maoni au a fionga. Na mele to e tu fatasi e o wao. Pati mai le ile ta ele o lo loto. Pati mai ma le loto fia. Oi e tatou a manatu mai ai le atua. Le a esa tatou tala I whai atu. Ai a tatou whai atu ia te ia. Ai le li liu mai o na fofonga. Oh, hallelujah, Lord. Matou te vi ia oe. Matou te whane ne atu ia te oe. Matou te ilo o iailo ma malu whatati mai matou. Ile nei tai au. Oh, ia vi ia lo suafa. Awai te tau ia te oe le vi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Au ni lo loto tatou stalo ni mamalu o lele. Tatou stalo manatua le au whainga luenga. Manatua le apostolo ia to o mapalolo. Talo le mamalu leo lele ia fio mai. A tatou whatali tali atu. Ia te ia. Kali kongu iai lo loto. Ma lo loto atoa. Ile mamalu leo lo a fio mai. E mai e pei o le ngalu o lo fati mai le mamalu lea. Au tatou whatali tali atu. Tatou titalo loa. I oe lo mātou ali. Mātou titalo I lo mamalu. Ma lo pa ia. Le li au mātou whatali tali le mamalu leo oe lo mātou ali.
O la mātou wala au I ato e. Le lia ia wha malo sia I mātou umata I totas. E ala I le mana o lau nganga pa ia. Mātou whatali tali atua I ato e. I wanga muli muli o lau toia fio mai e so. Talo nei tai ao. Fio mai oi o mātou loto. Wha malo sia o mātou tangata. Le lia ala I le whatua tua. Mātou te whatali atua I ato. Ia vi ia. Ia vi ia oelo mātou oli. Tātou talo mo le apostolo ia to o mapalolo. Anga le leia I la ua. Talo loa. I oelo mātou oli. Mātou talo mo to o mapalolo. Lau au no le apostolo. Le li ie mātou talo I lau whaunga mana I lau au na. Le li ie. Whapeo nei whai loa I la ua le whaalinga fau. Tai ai le worship center worldwide. Anga le lei le li ie I lau whamalo longa I le tino. Wa I le malosi le li ie. Whaaua wai lau ngaruenga. Vi ia oelo mātou tua. Aleluia tātou talo le li ie mo le lau a fono le ngata fo I lea. Ia o le worship center worldwide. Tātou talo I le nei tai au. I oelo mātou tua. Mātou talo le li ie le. Le lau a fono le li ie. Whamanuia ia I lātou. Le li ie o lātou whaia whai unga. Tonu malele leia wale a ngai luma le li ie o lau ngaruenga. Ia vi ia ai oelo mātou li I mātou talo. Mo sitinai ala vina ma le whanau. Anga le leilo mātou tua. Talo le li ie mo whaifi a worship center worldwide. E ka le sia uma taitasi o le laurangi le li ie. Worship center. Ia iailo wanga le lei whata pena I mātou uma. Le li ie I lou toia fio mai. Le li ie iaile loto le I mātou mo lo mātou tali tonunga. Le li ie I lou a fio mai lo mātou li. E si tia lau e ka le sia. Ia vi ia oelo mātou li. Tātou talo mo Israelu. Tātou talo ia iaile file mu. Tātou talo ia whatali tonu o lo te te pea telo tangata. O Israelu ia Yesu Keriso. Tātou talo mo le nuu o le atua. I oelo mātou tua. Mātou talo mo Israelu. Talo le li ia iailo file mu. Fe vata wai le li ia malo. Aola mātou talo. Le li ia mātou te talitonu e te tua o le atua I lo nuu. Langa I ke alofa ia Israel. Whaola ina tangata o Israel. Le li whatali tonu ina I lātou e moni o oe o le atua moni e tōtasi. Anga le leilo mātou ali. Talo mo le His Grace Worship Center. Mātou talo le li ie mo le His Grace Worship Center. Whamanuia tātou talo mo Paulo Malaina. Ioelo mātou tua mātou talo mo lau au auna le li ie. Ia Paulo Malaina le li ie. Talo ai lau whaunga ia I la ua. Le li e whai ai whai unga I tonu o lau ngaluenga. Aua foi le whewhe le li e. Wai le li e le toa I o la loto. Tai ai lau ngaluenga. Le li e whai le li e lo wanga le lei lau whaunga ia I la ua. E vi ia ai lau suafa tama. Talo le li e. Whamanuia I lau kale sia I ainga uma taitasi. Whamanuia le li e I ainga uma o le His Grace Worship Center. Sia I mātou le alofa mai a te oe. Le li e talo fo I ai lātou o e mamai. Maua I mai o le tino I lau wha malo longa whau au. Mana tua ta māma tina mātutu o lau kāle sia. Iai lātou o lo no pia I whale le li e wale awa I mai sauninga. Wha manui atu I ai lātou. Lau wha malo longa bi ia oelo mātou o li. Mātou talo le nei tai au. Wha mole ta mā. Wha manui I lau kāle sia. Mātou mo e o poto I la loifo lau malu tāpuai. Le li o mātou alanga ina lau manu malo. Mātou whalongo ina le li e I lau feta lai mai ai mātou. Ia vi ia lau suafa tamā. Whawhetai lau alofa I ai mātou. Mātou o ma mātou talitonu le li e. I mea te tele ma mea mata ngofie. O mea fau mātou tele I waia. Le li e te whai lo mai lo mātou. Ia vi ia ai lo suafa tama. Whaftai o mātou talitonu o oeo le atua le tama le alo ma le anganga paia. Le atua Israelu o le atua mātou tapuai ai. Ia vi ia lo suafa le nei tai au. We glorify your name. Jesus, wonderful, wonderful, wonderful Lord. And every saint say, Amen. Hallelujah.
Mai leo sau pati le ali nei tai au. Fa talo for tangata na yo au tafa. Fa manuia lo le atua ia te o nei tai au. Au mai se upa malosi al tusi al esoto e lua sun malima alon fai upu mua malelua o rao fai tauina. Ua whiatalai mai fo ili ali I a Mose, u whapea mai, ia e fai atu whanaunga Israel, ia lato au mai le taulanga ia teao. I tai tasil tangata male mea ua manatu fua I ai lona loto. Tu titalia mai foi, tu titalia mai ai le taulanga ia teao. Pamaile atua ia Mose, fai atu ia Israelu, ia tai tasil tangata malan taulanga au mai. I le mea ua malia ilo na loto, o le mea ua manatu ilo na loto, e fai taulanga mai ai I le atua. O le taulanga nei o le taulanga e fausia ai le malumalu. Ma I le atua I o tau faia se malumalu mo au, o te no fo ai, fa tasi mai lato. Ma ina wa umalana tau faia le malumalu. Mai ono uftia ila I o le whare whitafa I o le whapopitonga I le au. Mai ua tumu fo I le malumalu I le pupula o le ali. Mai ua lem fai fo e Mose o na ulfale atu I le whare whitafa I o le whapopitonga. O ua tumu le malumalu o le atua. Mai ua fio mai le atua I lona mamalu e whamanuia Israel. Lei tae au whaftai atu I lau sifulua I malau taulanga. O le finangalo fo I leo le atua au mai le tato sifulua I malau taulanga. I le malu. Ona whapa ia ila ia e ia whamanuia tātou sifulua I mal taulanga. E swafo Yesu. Amen. Oli, ilo wanganga,
atua. O le mātou sifurua I ma le taulanga le nei ua mai tutonu I lo malu. I ngata fo lea nisi fo I o le mātou ekalesia. Lo mai le lātou sifurua I ma le taulanga I lunga le online. Le atua mātou te siti atu I lau wafio. Se e whapaia whamanuia le mātou sifurua I ma le taulanga. Talo fo I whaftai au whamanuianga I tonu o mātou wainga. Tai mea umalo e foa I o mātou lima tau se o mātou wainga. E fo I atu le vi inga ia te oe. Ono oi Yesu o mātou wole mwala au atu ai. Amen. Tunga suafa tama le alo maranga sa. Wala fo I tato ngā lue ni tai au sumai. Mai au. Hallelujah. Aman mole se no se tu ai lunga tato. Tu fai tau. Ioane ono. Fai upo e tosu ma le iva. Ma le fast fulu. Taula ia lau wa aile. Le mea na whaia Yesu. Hallelujah. O le nei fo ile fina ngalo le tamaa. O le wa awina maya. Ia le mau lava se tasi ua ia fo ina mai ia ta. A ia utoi fatuina o ia ile aso ngā taanga. Whai upo e luas fulu, a fast fulu. O le nei fo I le fina ngalo o le ua awina mai ia. Ia maua le ola e whaavavau. E I lātou uma o e wā ai le atali. Ma whātua tua ia te ia. O te toi whātuina fo I lātou le aso ngā taanga. Hallelujah. Le ua sila mai le lao aile. O le langi soifua lea po le pine wha mau o le alofa. Muti vale o le atua mo I tātou. Mafue o na tuua le langi e fio mai o ia. E mariu mo I tātou. Lea la tu fatu whainatu. A maua on taofi mai lea tātou taria whata. As heaven looked away, the
word of the song that we just sang says that Jesus is alive. He is alive. O leo e sauni te lia le tino ma le toto Yesu Keriso. Au fai upu ia no fai tau atu ia te oe. E fōringa tutu sa fai upu ia lua. O saunoanga Yesu. Mai no sau le fina ngalo le atua. Ina ia aua nei mau se tasu au ina mai le atua ia tea. That's what Jesus said. Tala na Yesu. A fai mai fai upu e fast food. O le fina ngalo le atua. Ina ia maua. E o tau. Le ola e whamavau. Lea wawa aila tali o tangata. Ma whātua tua ia te ia. Hallelujah. Alewa e sauni talia nei tae au le tino ma le toto Yesu Keriso. Wea tali tonu mai whātua tua le mea na whaia Yesu. Ele ia seisi tangata na whaia le tongi ola mo tātou. No one has done the great things for us to save all of us. Hallelujah. He is the only one. Jesus. Wana o Yesu. Hallelujah. Fai mai lana fai upu nai. Lima sumar whaare Ioane lava nai ono. Ai nungan whapalang. O le ai lo tino mainu lo toto. Wa ia te ia le ola whamavau. O te toi whatuina foi o ia I le aso ngata. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life. Ona wa ia te oe le ola e whamavau. Awa foi na la e tau mawhaina mataria ina le tino ma le toto Yesu. Ai e whaia malau whatua tua. Whaia malau tantonu. Whaia le tua. Whaia Yesu. Le whao le tanga mo I tātou. Tātou taria. A umana whai leo sau whaftai. To toe me lumanei lau ai. Ai a se isi e te manawa te talo ai o se mea pe nao na fia tu ina tu lumo le tua. So mai. Tala lau ai mo tato umu. Aftai Yesu ne tai. Saunia lo walo Yesu Keriso. Le awina mai o ia whapena ona maliu mo matu. Ne tai au matu taria ina malanganga whaftai. Le tongi ola na e saunia mo matu.
Whaatai lo tino malo toto. O maa ngalo I mātou o ta ua me tono ina I mātou. Ono le mano lo toto. Whata ele na I mātou. Whaama mai na I mātou o tangatangsa. Wale toi anga sala I mātou. Wale toi ele lea I mātou. O whaama mai na. O ta ua I mātou. O atali I maa whawhine o oelo mātou. Fo I le vi inga ia te oelo nei tae au. Hallelujah. Lala mai lalo. Ya. Wala awa tu tatou aonga sa. E tu lai mai lunga. Oh, the Sunday school children, can you stand? Can you stand up, please? And the teachers. Ya. Sauni mole. Te waonga ne yaso. Lea. La unga ina foi e fai aonga sa se upu mo tau. Ia whaloloa e lo aoi. E tatou whanau. Na mana tae au. Mātou tu whatasi foi si tia mātou whanau I a te oe. O luma nai ne o lau ngā luenga lo mātou atua. O mātou talo e whamanuia ia e te lātou. Whamanuia lātou whalongo ma lātou ai whau. Lātou whalongo. A penau na lātou. La ngona ina lo feta lai mai a te lātou ne tae au. Ia vei lātou. O ni whamanu ianga I lau e kalesia. O lātou o sulu. O vai malima o lau e kalesia. Ne anga I luma o soifua. Whamanuia fo ngā ruenga lima tama tai whai aonga. Ia I lau whaunga I lātou lo mātou atua. Lātou te wholafola ina I lau upu. Ia mātou whana. Whamanuia o na iaso I mātou. Sauninga lo mātou atua. Whamanuia fo I leo la ala mai ei lau upu lo mātou atua ne tai au. Ia alu malemana lau upu fola lo mātou atua. Mātou whalongolongo o maltatoa. Whai lea masulu o mātou vai mamlama o mātou. O ni whalu manga ta aua malea o ngāia I mātou. La mātou sa valinga. Ila nei vai asu. In your mighty name Jesus we ask. And everyone says. Good morning, church. Ja, maroso I fua. Ja, whawhaila I atu le suafa manu malo Jesu Keriso. Greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Tau o asiasi man nei tae au. If you're visiting this morning, Mo se foia te mama tina matua lunga le foia. our old parents on the foyer, Mo se pati mo lātou. yeah, let's give a hand of praise to the Lord. Whawhaila atu foi so uncle mai Brisbane. Yeah, Sunga Uncle penseuma Marcos. ma langi. Uncle and auntie from Brisbane. Mo se pati mo tātou foi pese. Tātou band. Tātou St. Luke's. Tātou securities. Te akono. Tātou na te wina tātou whatsa. Tātou tapena ina tātou communion. Tapena ina le potu le tue o. E ma se pati whapitoa mo elo sumal nei tae au. Great to see you here. Great to have you back home. Yeah, if you feel about via to suma ni tau. Praise God. Na tātou whasilanga whamulmone. Just some few announcements. Nei, la ngona le nganga whaftai lo tau sao tātou ngā ruenga whaipea I tātou kālesia. Thank you for your support and your contribution to our church. It's a blessing to know that that you're out there serving the Lord. Yes, fifianga lo ngalue mo le tua. Amen. Whaftai atu I tātou sao groups, Yeah, tātou Thank you to our cell groups, tātou taitai, our leadership, tātou ministry taitasi uma. and all our ministries. Whaftai fo mo tātou working P and nafi. So thank you for our working P yesterday. Whai lo neipa. Pea tele sau, pea tele sau. You turned to your neighbor said, I didn't see you yesterday. Tai toi le autostusia, mai se voi le sunga a Trevor. Thank you to Trevor and our Pauli. secretary Mo tape nangal tātou working P. for organizing our working P yesterday. Nau nei whasisilanga na mai ele mole afoi. Mole angai lu mo tātou kale sia wha mole. So just some announcements for church going forward. Ia na whailoa mai ele security e peal vaenga le FBI le whafu. Yeah, so the
Securities Mole has mole raised concern. ato e saulo sai to ton kan fa slow down ni te iwa a faina sa soi fuol tato e kalesia. Please, when you enter make sure you slow down. Fa mole mole ya kipa i tato poti fa for slow down really saulo sa fa mole mole. Follow the speed limits, please, when you enter our compound. Mole mole fo ia na le te me te na fa ia ta lunga I fa fo o I lunga tato fa fo entrance. A mai sale kicking al polo sei tulo. Ya te ma fa ia ta ofi ona e a fia tato ta vale. Yeah, please, no more ball kicking around. E talo fo tato kalesia mai se apotu ia tua access ia tua. Te ma fa ia local le tato fa toa. Make sure we lock those doors, all the doors, especially the room at the back. Potu le tua I e tele na missing local fa toa fa mol mole ia. Sa fautangia mai nei fautuanga fa mole mole. E o foi ngol tato foia fa pea e te lalo le onos full tau sanga I lungol foia ia. You are most welcome to come into our sanctuary. Le tele tato foia va noi luma nei. Ma ele su mai lalo nei tato mafuta matu te fia mafuta fo ia te oi. Hallelujah. Mole sila fia o lewa umana to e valil tato conference room. We have just finished repainting the conference room. Ia fa mole mole a ministry e fa o ngā tato conference room se va ai fa le tato conference room o mea uma tato. Yeah, please look after our conference room, please, after Ia you. mai se fol tato fale tapuai. And also our house of worship. Pea de sila I tato fa ailonga iai, please no food and drink in our sanctuary. Whātangaina se aitonu I nei, se inu fo'i. E nei tato ministry ia lo whaatino pei fo le victory care, pei ona whailo atu ai niau la I mama fo I lea pongi plankeke leo to e whaunga ina whaamole lo muna mia la tau. Our Victory Care Ministry needs some blankets and also some winter clothes if you want to donate them for the homeless people. Ole asfarele neo tato Brea Jane, Yeah, that's for this coming Friday is our Field prayer 1 chain. and Field 2. Yeah, Field 1 and Field 2. So we'll whaamole be la praying. tai o ke nice le leil tau mafutanga mana ia whais tau I puti e pule au tau pe me mamafa pe me malosi. Please, cell group leaders, if you can organize, you Pau can ele do a mea cup te of ue tea as te well. si e moi I le mamalu o le li. Yeah, you can come and pray and sleep in the presence of God. Haftai atu tato outreach mo le lato pokalame nafi to a lima I lato un whaolaina nafi. 5 souls saved yesterday from the outreach program. Tai ele sunga ya Pastor Levau, me se fo ia lolo mo lato team, mo le Thank you. ngalunga tālai. To the overseer and your leadership team. For I saw witness. last night it was pouring rain, but they were out there reaching out to the people. Yes, team to Tai tell la and the tu po loto ya de la li. sa la ilava la to. Mo le aso tona I nei, tāles fulu lua o le mass choir, tato foi pesele mo Samoa. We have a mass choir this coming Saturday at 12 o'clock. I'm sorry, winner. Fato ese koe tato winner. Ngangalo te au whaftai atu mo le tape nango me tau mawhaile. Au whai peselen te anei. Ale utu whaalongo fo ina toi tape na whaafetai lava. Whamanuia le atu al tato winner. Me se pati mo le winner. Ma losi mai tato pokalame. E sa o ia sunga whiolau. Mai whiolau sa o tala le whawhawhine. Sa le whaanoi. Sala whanoi, malosi mai tato pokalame. Tai au, tato ta longa tu whatasi. So tomorrow will be our games with our other churches. Ia nau si la fia me ta pena mai. Le vatul tato address tai au, ta se fulu. 10 o'clock tomorrow. Aso lua le aleis tato Bible study, la fai tato family night. No Bible study on Tuesday. We'll have family night. O la so lulu, ia pokalame masani al Victory Care, malekwaya. Victory Care will be on Wednesday night. And Aso also the choir tofi. practice. O le young intercessors. Thursday we'll have the O le young tasi tu intercessors. la, 1 hour. Just So, for 1 hour. ia o las whareile leis tātou tālonga la whai tātou whonta talo, pēna tā ua. Friday night we'll have prayer chain. O aso lea asto anai, ia o pokalame masani au reach, ia mal tātou au talavou.
Yeah, we have the youth on Saturday night, and also the outreach program will continue. Ia le tatou sauninga nā nei, ia. We got a mighty service prepared Le tā tonight. pena tatou sengo te akono tatou sauninga nā nei. English service, Hosted by invite deacons. someone. Yeah, Maisa wo. Amen eh. Hallelujah. A whapea fo e te lea wanoa mai nā nei, e tatalo mai mō mātou. If you're going to Praise sleep in God. tonight, make sure you pray for us. Always great to see Pastor Vai in the front, Pastor. You always Yeah. give me inspiration. We are so blessed to have Pastor Vai here, Hallelujah. the pillar Ala of the house. tatou whanongolongo le upo le atua le nei tai hau. We're going to hear the word of God this morning. E au inga whaia le atua se mele lei non soifua le nei vai aso. Did God do something great in your life this week? Hallelujah. Isn't the Lord wonderful? Matangofia le tua. I know there are darkest nights. Ye te me pongi sa le There are popo le lai. storms. Ye fo ye fa. Ere kei me ke fusukangi ai. There will be times you'll be fighting, crying. Ai le kai kula fua i oe le The atua. Lord will never let you. The Lord leave never you. lets you down. Le tua le tua. You should never go weary. Nena ua te alu popole pe fa no So no. mai ai sei mo ke whalo lo apa au e pei o le aeto. I shall say I'll stretch my wings as Mai a eagles. au vai vai o no malosi When ai le. I'm weak, then I'll be strong. Anga le wa. It's not me. It's not my strength. It is O le malosi o le atua. God's strength that is in He me. clothed you with his power. Fa off oil on the manna. Clothed you with his anointing. Fa off oil. Lord fa unga. O le vai la tangata. When the people see you, Me e la tonu vai mai e te oe. the way they look at you, A le vai a le atua. but the way God O sees le you, mana le meanga o yaki oe. you have the power. You can't be seated. Ya lala mai pe lalo. Tonight, today's message is a celebratory message. O le fe au tau nei o se fe au fia fia. O se te au e fia fia. Joyful message. Anga o le meanga whai e le atua. Because what God has done, Pau ke ui le vanu. when we go O through lo that, iai le silisili ese. God is there. Pele lei mea uma. Everything O good, lo iai le He silisili is ese. there. Na ke ua oe. Iona au. He will hold you in the palm of His hand. You can be seated while the choir. Lala mai pe lalo. If you want to worship the goodness of God. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life
Church, isn't the Lord good? Isn't He great to you? Hallelujah. The goodness of God that brought us this far. Nobody can extend his life in the cubicle. Only God. Nothing we can do if God removes the breath of life from us. But you woke up this morning. Only God can do. Hallelujah. Hallelujah. Must have that gratitude. Thank you, choir. Ungi peyo to ina fo ingale. Eko inga ngai lo le leia kwa oiwa. Ai se ka sami se mele leia ko inga e fa longo melo wa pese ku le lokwa fie ko inga tatou te oli tatou. When this old man have something good to eat, you will sing a joyful song. Lo le leima tua oi pe ai se ka sami fasi ma moe ko inga. And the neighbor will say to each other, must be eating something good. But if the man eater, so how's your journey so far? Are you excited? It's good when we sing that song. If you're thinking of the painful stuff, and you're worried because of the painful things that go on, then think about the good things that God has done before. The good things that God has done before. And you will be amazed. And you will have so much peace. You will be amazed at the blessing. And so you will be in perfect peace. Church, Church, there will be a tough time, there will be a rough sea sometime. You will be amazed with what God has done. And you will be in perfect peace. Let's give a hand to Jesus. When you have that thankful heart, when you have a son or daughter that always, you want to do a lot of things for them. So we went Wednesday and give out the food to the homeless people, members in ministry. You see the appreciation in their faces. These people, even if you're giving small things, they're always grateful. You still want to give them some more. I'm prophesying April. Give me some more. Give me some. Give me some. Praise God. Thank you, Dad. If you give something to your son and say, thank you, Dad. Next time I'll do another one, a better one. Exactly how God looked at us. Whatever mountain you go, even you're crying and say, thank you, Lord. I won't settle on this. You're working for my good. Hallelujah. Our word this morning, Psalm chapter 124. We'll read the whole chapter. It's a small chapter. Yep. Ana lese no Yehova na ia te tātou. Go whape atu lava Israelu. Ana lese no Yehova na ia te tātou.
ina ua langa mai tangata ia te tātou. Po ua lātou wholo laina i tātou, ina ua tupu tele lo lātou wita mai ia te tātou. Po ua tātou male lemo i le vai, po ua lo fia i tātou i le alia. Po ua tafe mai le vai wha maua lunga i o tātou lunga. Ia whawheteia i ova, o le na le tu ina atu i tātou ina ia sae ia i o lātou nifo. Ua so sola i tātou e pei o le manu na i le matāsele a e whai manu. Ua motu le matāsele, i le ua so sola i tātou. O lo tātou viso soani, o i le suafa o i ova lea. O le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. Ai maua mea matua tai au nei walava na fai mo waso tai au nei. If you get the theme this morning, that is enough for you to take home. Our theme today, If ana lese noa Yehova. it hadn't been for God, Ana lese noa Yehova. if it hadn't been for God, Fa mai fai pui mua. Ana lese noa Yehova na ya te I tātou. if it had not been for God that He was with us, O ingai au ma oi. who is with you? O ingai au ma oi. Who is with you? Angai mawhai nei sau le lotua ese tangata ngai tau te au. You can come to church, but you're with different person or different people. E fa mai le Roma e valu fai upu e luful valu. Romans 8:28 says, E ngā lulue mea uma mo le lelei o e matata u ya Yehova. all things work together for the good of those who love the Lord. A yaila Yehova ma oi. If God is with Te you, le ai se me ke popole. you will not worry with anything. Tai alge ke manga o e koe va ai le menga mai o e le atua. I want you to look back in your journey where God has brought you from. Ai koe va ai lo tua nai. You look back at the past. Sai mangu a sua. You've been going through Sai hard things. palapalau fo linga I Samoa. You've been doing a lot of hard things in Ai Samoa. al mele o fasasi ai lo fa Samoa. But now you hardly speak Ai sea. Samoan. Ana le se noa If Yehova. it had not been the Lord, Nei lopo fese mea, ia e ofe kia, nei lopo fe o lalo, puru lala ke sulu solo ai. even myself, I don't know where under the tree and the mango tree I'll be. Po leo pe va pingir ka e o pe pe ka kisa mo le ka fe ula la wa fe fa la umu. Maybe you're trying to do a humu. Ai wa va ai fa mahong le tu Now ai. you've seen the faithfulness of God. Le nga sau New Zealand e sau e skari. Came to New Zealand, now you're Se in leo Australia. tātou. It's not us. Ana le se noa Yehova. If it had not been the Lord, Hallelujah. Nga we no fo lo fale. now you're in a We fe lua I beautiful ka house, vale le lei. driving a good car, Au onga le lei lau fa na. your kids in school. Wele ko ingo le puki we ai kausami le zero, we kausami le steak, we kausami le ek. Ya ek You're now eating the egg for young and the steak. E po isi ku aku le loku oso I Limbrook Hotel. Some of you, when you finish church, you go to Limbrook Hotel. Se kamai. O Who are- winga oi. Whose son is it? Ana lese noa Yehova. If it had not been the Lord, Hallelujah. Praise the Lord. Mangai el fai upunga mua. If it has not been the Lord who was on our side. unless you know the tua, na fatasi mai E tātou. ke ba aia oi menga sau oi. You look at your journey. Ngai vaila ia ngai yai ale a aonga o le tua e lima taita ina oi. God's hand was with you every time. E ke le mea sa e kou fru oi. A lot of things you went through, Ai sa pui pui a oi le ao lea. but God was protecting you. Boke sa vali le vanu o le ata o le oti. Even though- o te le fefe se me le anga. Even though I walk through the valley of death, I feel no O evil. laula au malo to o e wha mawhana whanai nei. Thy rod and thy staff comfort me. Ana le se noa Yehova. If it had not been the Lord, E ke longa o e wha tolu lengo ka woki. the 3 times I nearly died. Me mua ai sa moa. Koe kaupa ai ko le piki apu. O ke whaniu wha pēa koe kiki a el pa ua ka vale lo uru. Because of his naughtiness, the car nearly hit him or go over him. E sa John singa ula vale whainga e ngā kaimi. He was the most naughty person in 3 of us. Anga lua ngofo mo koe mawhau whau iai. Now I'm standing here and look back Me wa mai e fwoi e le tua. where God has brought me from. Mangu e a el pa ulo ka ulu se tulou. The car tires need to go over my head. Ana le se noa If Yehova. it had not been the Lord, Me alonga lua. Ngala ven mo ka vale le vani Appets Road. our van crashed at Appets Road. Pāka li yanga le ka vale. And the van was on its side when it O crashed. la e piko i lalo.
And he was at the Amo bottom, ka oko le gaka le John nungo. and I was standing on him. Fa pela le oki le. Ile la ver ka vale. I walk in my mafo John. He nearly died. He nearly died on that day. Ale mela gave me mika ilo watua. But that's why I'm grateful to the Lord. Lord knows that He has a plan and purpose for my life. Just like you, Kele menga ka woki e se you tulo. nearly died. Ai lai la vea ia le tuanga ia langa fuafuanga mo e. But God saved you because He has plans ordained Ka for ka you. ko move vai ka tinia. When we just got to Gardenia, Ai la vea mo ka vale au te ma John. and we were in a Head on coalition. head-on collision. Why right off on mo ka vale. O au nga drive. He was a careless driver. Le ai mistake kale ka vale. Fa sa So mea. it was the other person's mistake. Ah. O le mea lau kia lofai. O vai ki ngā inga te. David was in a O very John critical sa condition. ti sai kua. God saves me from this. O le mea lau kia lofai ya John. The reason why He loved me, Lesi sila le tua le fam kala a. God knows really well. Fa peu fa le kongu le uso. Ko I sau at pala se tulou. Ile isu male. Yeah, blood came out. Fa John okay yo. Ana ngofo fa peu John. So I was just sitting there praying. Au la lenga drive. O vai so le aki kwa lo vai lo ku le ka. And it was really, the car was so, E ma ke feo so I mai fa fu. when we went out of the vehicle, Anga so ai ka vale lang so ama ko le pomoli. Mission ma ko ka vale mal pomoli. Ai vala au mi ka. Stay there. Ngai active your power lines. so our car missed the power line. Kusala ile oki ile la vea. I spakas ile pomoli. So we nearly got electrocuted by the damaged power line. Russia kuisko inga misilo mako. My parents came over. You know, nga mea uma ngofo makoeva ai tu. So I look back on all those things. Ana le se no yo. If He had not been the Lord, If He had not been the Lord on our side, can we give Him the praise? Kei loa foi tatu kalesia le kelen ka ku kalango ai. Even our churches, we always talk about Ka su engo ka ku fale. looking for a place of worship. Ka ku wo fai le tenda I Helen. We do a tender in Hallam. Ma ngai o le factory nga sa iai. You can learn a factory, say, yeah. Ka ku wo fai le tenda I Cranbourne. We went to Cranbourne to do a tender. O sau vai sko ingo kusi le ka le fale le Cranbourne. And that was throwing up the artwork. Ai ke for lo the me building. maka ngo fie le tua. But a wonderful thing about O le God, tua nga ka o fie ka ko ke mawa fale nga. but God was blocking us from getting those places. Amen. E me ka o fie le tua le ke kanje ku le tua pele tua no. There are things that you might thinking of getting, but God said, no. Wanga ka ku wo I Cranbourne. If we move to Ele Cranbourne, ka mai factory nga. in the that small Ka factory, ku kere ku kui ngai ma vi we'll vi never le stand tua. in this place. O ala me ngai ke go through el taimile nei. So whatever you're going through this moment, Trust God in the process. He's He's on your side, church. He's He's on your side, church. God Sila fia le tua me uma. knows everything. Awala ke koe kangi me ngai ke le mawa. Don't cry over things that you have not received. Ai whakai kai ngai whawhe kai le tua lo Be sila fia grateful me. and be thankful for whatever you have. Ole, He's working for your best. A whaifu ngai kangi mo so to lua. If you're praying for a husband or wife, Au ke popoli. don't worry. Se ka mga e mili no vai ai sau. E po yo lo vai maua. Se la wa umanga atofa le tua o Cinderella no nofo mal tamale. God has already planned Cinderella will marry Jimmy. Au la ke koe popole ai. So don't worry about it. Pa wa le me ya sa o le me ke va ai ai. But look at the right. Ya sa o le me ke fa kari ai. Wait at the right Ya time. ai le tua I lau filifilinga. Make sure that God is with you when you make decisions. Anga lua decision ta u o le langal There's tangata. two major decisions of life. One, when you receive Jesus as Lord and Savior. And And the second one is choosing your life partner. Because you can marry wrong. Ake loa au oi malea tua. But when God is with Ana you, le se noa le if it tua. had not been the Lord E au ma oi. with you, E ke va ai e ke le va ai wha manu ianga nga.
then we won't see the blessings of God. Saula ia fai upu e tolu. Verse 3. Wa ngau uma fai tau o tu tatou tusi atoa. Fa mai fotua I mai mea. Ai ma ngai ia fai upu. Se fai tau me fai upu e tolu fa mole pasta po. From tifa mbol. Pa ua latou folo la ina I tātou. Ina ua tupu tele lo latou wita mai a te I tātou. Wa e kelo me ka mai e follow. Se tu lo e fa ngā lupu kuspa ia. Follow la ina I tātou. There are a lot of things that try to swallow us alive. Follow la le tangolima. Swallowed by poverty. Follow la le oti. Swallowed by death. Follow la me tau la malama mai oe. There are a lot of things trying to attack you. Fai lo kwa hoi la se menga kau follow aku oe. To your neighbor say, what is trying Kau to follow swallow aku you? lau penkada. La le menga kau follow aku lau penkada. Hallelujah. You know, you picture this like a monster coming try to swallow you. Ia pei o se sau ai tau sau e follow e se tu lo. I have kau for me wai kupu kelele lako wika. And they become so angry. Kuse me whai ai melo ia ki oe ika. They look at you and they get mad. They have that burning hatred in their hearts. So I loto ita maritinga. E peo se ngalu e fua mai e wha umatia oi. It's like the wave that comes to destroy Pe you. ngā mea lo langa le nei. It's exactly with life. Ai kei loe, ai ova. If God is, Ana le se noi if it had not been with God, wa levanga wha pūlou oi ngā mea. those things will overcome you. You know, my favorite scripture is Psalms 3. Salamo tolu, Se whai tau mea whai mua ma le lua ma le tolu. verse 1, 2, and 3. Kei milanga sola ai tā vita mai lunga tali o Absaloma. When David was running around from Absalom, I read in English, Lord, how they have increased and trampled me. Many are they that rise up against me. Many who say there is no help for him from God. But you, O Lord, are my shield, my glory, and the one who lift up my head. Lea li ie, wa matua whātou tele ina e o sa wā mai a te au. E tō tele wa langa mai a te au. E tō tele e whaiane i a te au. E te whaola ina lava o ia e lea tua. A o e lea li ie. Wa whai o e mo utalita. O lou mamalu fo I ma le whae e ina I lo ulu. E kei miu ke hetai I mea kupu. there are times I hurt, Whalongo melaso ko lo ke ususu al pese lea. and my wife always hear me singing this song. For me, what's that song? This is that song that I always meditate on when things go heavy. For me, many are those that trouble me. Many things that can rise up against me. For me, kuku fa sanga tau mai ate oe. They will stand up against But you. thou, O Lord, my shield, my strength, and the glory and the lift of my head. For me, I can see kia lo hulu. Lift up your head. Kia ngai ke mi ke whango ngoi. Your time, your town. E ke alu whanau no. You're walking with E sadness. malingi o loi maka ke malingi whanau no. You're crying. Ai whai mai o lea tua. God, Nga ke si kia lo wau. He will lift up your He head. lift your head Si tia lo hulu. so that you can see what God's going to do and fulfill in your life. Ina ia eva ai me woman fatu ranga le tua They moe. come to swallow you up, May follow overcome you. But here is the promised church. My God is the lifter of my head. Hallelujah. That's what made for Verse 6. Blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. Ia whawhitaia I ova, o le tu ina atu I tātou, ina ia sae ia I o lātou nifo. That's exactly how the devil comes. Just like a lion coming to steal your back. Take away your peace. Did you not? My God did not give me up to be a prey. You know, I was about to go mental, gone delusional.
Lost my bearings, but I don't know myself anymore. Feel unloved, feel unworthy. But if it wasn't the Lord, if it had not been the Lord, I'll be in a mental ward. You know, many times you feel like giving up. Lost your faith. But if it had not been the Lord, if it had been the Lord, if it had not been the Lord who sustained me, sustain. Sustain means something to maintain over time. Support or cause it to continue into existence. There are a lot of people who nearly commit suicide. You're at the end of your rope. But now you're here. If it wasn't been for God, if it hadn't been for the Lord, God sent someone to talk some senses into you. If it hasn't been the Lord, some of you were hooked up in hospital. A lot of machines that were connected to you. And you were worried that you nearly died. Now you're smiling excited this morning. If it had not been the Lord, if it had not been the Lord, you thought that your time is finished in this world. God has not finished with you. If it had not been the Lord, high five the person next to you and say, if it had not been the Lord. We have a lot of testimonies in our church. A lot of people with cancer. One of our members told me that about the situation. One time while he was lying on bed, he was in so much pain. Felt that would be his last moments. But he's here today. He's here. If it hasn't been the Lord, if it had not been the Lord. Hallelujah. And the last point. Olo tātou so soani o le suafo le ali lea. O le na whaia le langi a toa ma le langi. Whamea, o lo so soani e le suafa o le ali. Our help is in the name of the Lord. O ngai kei loa ile atua le teo auna iai. That is the God who's serving. Church, our help is not in money. Our help is not in material things. Our help is not in the person next to you. Our help is not in our numbers. It's in the name of the Lord. First Samuel chapter 4 verse 17. Te sau ia au malau tau malau tāvita. Whamai koliata e te sau malau tau malau pelu. Au te alatu ia te oe le suwafa o le atua. David said, Goliath, you come with me with sword and spear, but I'll come to you in the name of the Lord. If it had not been the Lord. When you make the Lord Jesus your Savior, you may have some darkest nights. You may have some storms in your life. The enemy rushed to devour you. You try so hard to bring. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. God will never let you nor neglect you.
Ana lese no Jehova. If it had not been the Lord, Ele aso ke ku ai o mai fatasi lau whangau mai kangi le atua. there will be a day when your children come Mai back. whaiaku le atua ana lese no And oi. you said, if it had not been you, Lord, It's not us, church. ele o tātou It's not of kalesia, our doing. ele o se mea te whaia, It's in the name of our Lord. o ile suafa o le atua. Why not give the Lord a mighty hand of Amele ave praise? saunga pativi ai le atua. We remember what Jesus has done. Tātou mana tua mena whaia Yesu. We will remember. Tātou We mana will tua- remember the work of your hands. Ngā luenga o na au. Ana lese no Jehova. If it had not been the Lord, Manguia no e ai ana lese no if in Jehova. your place, if it had not Po been a the foi Lord, me tinganga ke ko fru ai on the side. even the painful things you're going through, E people, mea ngai fa. Patient. E hoa o koe le atua e ake oi. God is teaching you something. O ngai hu ua oe le atua i ona au. He's holding you in the palm of his hand. The Lord is with you. Ro iai le The tua Lord moe. is with you. Ro iai le tua moe. E ke koe ku mai le si tu mai vai mai a wai. Ana le se noa Jehova. One day you'll be standing on the other side and be amazed if it had not been the Lord. Po a foi mai tinganga ke alu ko fru ai. Even if sickness, Trust in the name of the Lord. trust Trust in the name of the Lord. Hallelujah. That's our message this morning. Praise the name of Jesus. Leila ska ku valau. Don't Au have ke an mangau obstacle. ke tu lai mai. Stand up. We need to worship the Lord. Tala mai le langi. Let's sing that song. Tala mai le langi. It's as I said earlier, it's a message of celebration. Ke lo tato umo faulaina. Au ke mangau ai ke alu man fe au tai au nei. But go with the message this morning. Ana lese no yo. If it had not been the Lord, O ala menga ke ko fru ai. whatever you're going through, A matanga fa fetai le you atua. start thanking God Pe from now on. mangai a pele lei. If good or not, Pele le lei. if it's not, if, Fa hard, fiu fiu lau fa nau. if children are all Fa desolate, fetai oi le atua. still thank Ko God. kau fa so foi mea. If you're trying to make ends meet, Fa fetai le atua. still thank God. Ala ka kala le atua fai to toa o ngai alofa ia te oe. God will open doors because The He Lord loves will you. never leave nor forsake you. Na te retu la fo ai The oi. Lord will never leave nor forsake you. Na te retu la fo ai Afa oi. pefa ngai sue sa ngaluenga. If you're looking for a job, The Lord will never leave nor forsake you. ele tu la fo ai oi le tua. Hallelujah. Hallelujah. Ale o mai atu atu lava no ava pela ke fia suma in bala. Suma. If you want to come to the altar, it's open. We'll open the opportunity. If you want to come. Let's worship Him and we pray. Ele tasia so
sing it loud. May I say your prayer to the Lord. Tulola banone te whawhetai ai le atua. Whawhetai le atua I mea sa ia whai ai lau tuanai. Whawhetai le atua I mea ngai ki kou fru ai. Mea tinga, o mea uma, o mea e pule ai le atua. God is our sovereign God. Just thank Him. Thank Him. E kei loa le tangata e loto whawhetai e koe whai ai le atua nisi me le lei. Whawhetai le atua. Now, thank God in advance of where His purpose and plan for your lives. The Bible said, God said, my plans is a yes and an amen. It's a yes and an amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for what you have done in our past. We thank you for the good. We thank you for the bad. We thank you for the ugly. Because we know it's our past that you have. It's because of that that you have prepared and make a complete work in our lives. Whawhetai tama. Whawhetai fo I mea la ave I mātou. Whawhetai lau plan mo le His grace. We thank you, Father. Now raise your hands. Father, in the name of Jesus, your people has responded to your word. Eta sila fia meolo iai te ngata tai totasi. Te mau te tatalo I lau whamanuyanga. Father, I pray for your favor. I pray for your blessing upon your people. Father, I pray may your face shine on them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ia au oe mai latou. Ia au oe mai latou. Ana lese no oe. Matou te le o mai le tae au le nei. We thank you, Father. Thank you for your word. Let's give the Lord a hand of praise. Oh, we bless your name, Jesus. Kelo matou aleva kaua feoti se tulou. I should have gone long time ago. People that are here, they were gone long time ago. But by your grace, and they say no oe, ele ho o mai le nei tae. Awhetai ta mai lo whaatasi mai. Awhetai lo mamalu le sauninga le nei aso. Le nei tae au. Ia fo ia te oe lo vi inga. Watau pati e vi I ai le atua. Oh, the glory be unto your name, Jesus. Worthy, 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 the Lamb that was slain, our King, our resurrected Savior. The
mātua tua ao sauninga nā nei. Talo lau whauunga. Lau mamalu. Lunga te akono le te inga o sauninga. Whamanuia lau ka le sia le ta ape atu le nei tai au. Sau wine mātou lau toto. Awali tia I mātou awale langi. Ia vi ia oe whanene ina lau suafa. We love you, Jesus. Ono lau suafa pele Yesu o mātou wala awa tuai. Ala langa le whanau ale atua. Yesi me lau au. 1, 2, 3. We'll see you tonight. God bless.